Imanarishta kankichik kunan kay pachapipish ñami kaypi kani kay kutinka Mateo capítulo 10 killka katinkapak kay capítulo kacharinmi chuskuchunga ishki versículo kunata shinashpaka kallarishun versículo 1 manta versículo 4 kama killka katishpa kaypika chunga ishki apostol kunata Jesús akllashkamantami killka katishun chaykipami Jesuska paypak chunga ishki yachakuqkunata kayashpaka mapa espiritu kunata llukshichitukunatapish tukuy unquywan tukuy nanaywan kaqkunata alliyachitukunatapish kurka chunga ishki apostolkunapak shutikunaka kaykunami puntaka Pedro shutillishka Simonpish paypak wawki Andrés Zebedeopak churi Jacobopish paypak wawki Juanpish Felipe Bartolomé Tomás impuestuta hapik Mateo Alfeopak churi Jacobo Tadeo nishka Lebeo kanan kikin llaktamanta makanakuqpuramanta Simonpish Jesusta wañushichun hapichi Judas Iscariotipishmi karka shinallata kunanka versículo 5 manta versículo 15 kamami killkakatishun kaypika chunga ishki yachakuqkunata willanaman kachashkamanta Jesuska chunga ishki yachakuqkunata willanaman kachashpaka kashna nishpa yachachishpami kacharka mana Israelkunapakman rina ñantaka ama rinkichik Samariakunapak pueblokunamanpish ama yaykunkichik ashtawanpish Israelpak wawakuna chingarishka ovejakuna shina purikukunapakman richik paykunapakman rishpaka hawa pachamanta mandanamari ña mandagan nishpa willaychik unkushkakunata alliyachichik leprawan kaqkunata chuyayachichik wañushkakunata kawsachichik supay hapishkakunamantapish supaykunata llukshichichik chaykunataka kankunaka Tayta Dios kuyashpa kushkallamantami chaskirkankichik kankunapish kuyashkallamanta alliyachinkichiklla kuritapish kullkitapish cobritapish ama apashpa rinkichik ñampi mikunkapak kukaytapish ama apankichik camisatapish pargatitapish shuktaktaka ama apankichik tawnatapish ama apankichik imata rurajpish chaypi rurashkatami mikunata charin ashtawanka kankuna may puebloman may llaktaman chayashpaka mayhanpish chaskikpuk alli shunqu kaqta mashkashpa chayman chayankichik shuktak llaktamanta rinkakama chay wasillapitak sakirinkichik wasiman yaykukrishpaka sumaq kawsay kankunawan kachun nishpa yaykunkichik sumaq kawsay kankunawan kachun nishka chaskinalla kashpa wasiyuq alli chaskikpika chasna nishkaka paykunawan sakirinka ashtawanpish chaskinapak mana kashpa mana chaskikpika kankunapakllatakmi tigranka mayhan wasipi kashpa pueblopi kashpapish kankunata mana chaskisha nishpa willashkatapish mana uyashun nikpika kankunapak chakikunamanta ñutu ashpatapish chaspishpa chaymanta llukshishpa rinkichiklla mana chaskisha nik pueblokunapakka ima rurashkata Tayta Dios rikuchipunllapika Sodoma Gomorra llaktakunapi kawsaqkunapak yalli mana apaypak llakimi kanka chasnatakmi kanka kunanka killkakatishunchik versículo 16 manta versículo 25 kama kaypika shamuq punllakunapi llakichina yuyaylla tukushpami llakichinkakuna nishkamanta kankunataka ovejakunata atuqkunapak chawpiman kachak shinami kachani culebra shina yachak paloma shina manso kaychik runakunamanta wakichirinkichik kankunataka mandaqkunapuralla tandanakushkakunamanmi apankakuna paykunapak sinagogakunapi azotinkakunami llaktata mandaqkunapak ñawpakman hatun mandaqkunapak ñawpakmanpishmi ñukata katikushkamantaka apashka kankichik hatun mandaqkunamantapish mana Israelkunamantapish ñukamanta willachunmi chasna apashka kankichik kankunata paykunapak makipi churajpika imatatak nishun imatatak rimashun nishpa ama chay yuyaylla kankichikchu kankuna ña rimagrikpika ima rimana kashkata Tayta Diosmi rimachinga
mana kikinkunapak yuyaymantachu rimankichik. Ashtawanpish kankunapak yayapak espíritumi kankunataka rimachinka. Wawkita wañuchichunka wawkillatakmi hapichinka. Yayaka churitami hapichinka. Wawakunapish yaya mamata piñashpa hatarishpami wañuchichinkakuna. Ñuka shutimantaka tukuykuna piñashkami kankichik. Ashtawanpish tukurinkakama katiraqllami kishpirinka. Shuk pueblupi kankunata llakichina yuyaylla llakichikpika shukti puebluman mitikukrinkichik. Israelpi tiyaq tukuy pueblukunapika runa aychayuq tikramunkakama manarek tukuy willankichikchu. Chasnatakmi kanka. Yachakuqqa paypak yachachiktaka mana yallichu. Amupakta rurakpish paypak amutaka mana yallichu. Yachachikkunapish payta yachachik shinallatak. Amukunapakta rurakpish paypak amu shinallatak tukushpaka allimi kanka. Yayatapish supaykunata mandaq niqkunaka wawakunata rin imatapish chari ninkakuna. Shinallatak versículo 26 manta versículo 31 kama kishkakatishunmi cuerputa wañuchikunataka ama manchankichik nishkamanta. Chaymanta ama manchankichikchu. Pakalla kashkakunata ima pakalla mana sakiringachu. Tukuymi yacharishka kanka. Shinallatak pakallapi kashkakuna rikuchishkami kanka. Kankunaman tuta yachachishkakunataka punlla willankichik. Rinrillapi willashkakunataka wasi hawamantaka parishpa willankichik. Cuerputa wañuchikunataka ama manchankichikchu. Paykunaka almataka mana wañuchu tukunkunachu. Chaypak randika almandek cuerpundek uku pachapi chingachi tukuk Tayta Diosta manchankichik. Manachu ishki pajarakunataka shuk kullkillapi hatunkuna. Chasna hatushpapish kankunapak yaya wañuchun mana munakpika shukllapish mana wañunchu. Kankunapak uma akchapish tukuy yupashkami kankichik. Chaymanta amatak manchankichikchu. Kankunakarin achka pajarakunatapish yalli balikmi kankichik. Kunanka kishkakatishunchik versículo 32 manta versículo 33 kama. Chaypika Jesús takati kashkata mana manchashpa willankichik nishkamanta. Mayhanpish ñukata kati kashkata runakunapak ñawpakpi willakpika ñukapish hawapachapika ñuka yayapak ñawpakpika paykunaka ñukapakmi nishami. Mayhanpish runakunapak ñawpakpi paytaka mana riksinichu niktaka ñukapish hawapachapika ñuka yayapak ñawpakpika paytapish mana riksinichu nishami. Ashtawan kishkakatishunchik kunanka versículo 34 manta versículo 40 kama. Kaypika Jesús takatikpika chikan yarenakuy tiangami nishkamanta. Kay pachapi sumaq kawsay tiyachun shamushkataka ama yuyankichikchu. Sumaq kawsay tiyachunka mana shamurkanichu. Ashtawanpish makanakuy tiyachunmi shamurkani. Runakunapika churika yayata, ushushika mamata, kachunpish suegrata phiñachunmi shamurkani. Runakunapi chasna phiñaqka kikin wasi ukupurallapitakmi kanka. Mayhanpish yayata mamata ñukata yalli kuyaqka mana ñukapaq kay tukunchu. Churita ushushikunata ñukata yalli kuyaqpish mana ñukapaq kay tukunchu. Ñukata katik tukushpaka llakita apanataq kashkata mana alli yuyarishpa ñukata katikka mana ñukapaqchu. Pipish paypaq kawsayta kuyaqka chingaringami. Pipish ñukamanta paypaq kawsayta chingachikka wiñay kawsaytami hapinka. Ashtawan kishkakatishunchik kunanka versículo 40 manta versículo 42 kama. Kaypika
hapina kashkataka hapingami nishkamanta. Mayhanpish kankunata chaskishpaka ñukatami chaskin. Ñukata chaskijka ñukata kachaktami chaskin. Profetata kashkata yachashkamanta paypa wasipi paypak chaskishkamanka pay hapina kashkataka profetaman shinallatakmi kunga. Mayhanpish kashkata rurak kashkata yachashkamanta paypa wasipi paypakta chaskishkamanka pay hapina kashkataka kashkata rurashka shinallatakmi kunga. Kay imapish mana kaq shinaman ñuka katik kashkamanta paykunaman vaso chiriyakullatapish kukmanka Tayta Dioska pay hapina kashkataka kungatakmi chasnatakmi kanga. Pagichik chasnami kay kutinka Mateo capítulo 10 killka katishkanchik. Shamuq killka katina pachapika Mateo capítulo 11 dan killka katishu. Yaya Dios tukuykunata allikunata kushpacharichun kaya kamachi.